Nada. SK Production, KS Audio, Kurnia Nada. Baca kulut sing anjatan duka kula nunut ning sampean nunut lan manut mandi apa kena pasrah senerima. Terima kasih kangge segenap keluarga besar Bapak Rahman. Terima kasih kangge Ibu Yeti. Terima kasih kangge Arif. Sekali lagi happy wedding, mudah-mudahan lancar jaya pada tanggal 25. Tidak ketinggalan juga terima kasih kangge aparatur pemerintahan desa, rombongan Big Boss insya Allah. Lain waktu lain kesempatan kita berjumpa kembali. Selamat sore, selamat beristirahat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.